Eko melo masih dekat tu, mega tu saya tak garu, patapulo saya tak garu kalau masih dekat tu. Pengajar subuh orang kelinga lisu, guru lisu kayak bola wala mana orang paraku wasi dekangnya, jadi lisu bolana. Mana mana orang parana, irun tu ko benena. Makin benena melo kega, iba mana itu gage, makin mereka masih dekat. Pokoknya melo masih dekat. Makin benena, kami nanda nai, kami nak pakai masih kola. Sehingga tadi jadi masih dekat. Sinunti guru lagi pura masih dekat makin de paguru jam 40 saya tasik di lagi de yule lepa. Inna Allah sami'un alim. Alhamdulillah ala sihati wal afiyah. Alhamdulillah ala jami'in ni'am ad-dhahirati wal batinah as-sabiqati wal lahiqah ad-dunyawiyati wal ukhrawiyah. Lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilayka yarji'ul amru kulluh sirruhu wa alaniyatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kutwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Alhamdulillah sinin natomata pangkahadirat syukuruki maraja tamagangkar sesinapong Allah subhanahu wa ta'ala wa haqqun alal mazur ayyukrimaz zair, dan wajib bagi yang dikunjungi untuk memuliakan tamunya. Jadi di mana tu tamu nama kipong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba engka mana ki kobolan pong Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi Allah untuk memuliakan tetamunya. Ikong katoy pakalabi ako Kabupaten Sidrap. Ipakalabi ko Pak Bupati si di Kabupaten malabi mati ito. Ipakalabi ko Gubernur si di Provinsi Matu malabi ito. Na pero to apalagi pakalabi ko pong Allah subhanahu wa ta'ala. Betuana kendo mati rotowe malabi mati rotowe. Pada panguluta Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Il qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la takassus ru'yak ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Nabi Yusuf umur 12 tahun mencerita ko ambok na Nabi Yakub wani manipika mita 10 di anak ulang bintang 10 di anak ulang di ulas di matahari sujud mana aku ya. Nabi Yakub ahli ta'wil mimpi. Pak Mega matoto makuk kete ahli ta'wil mimpi. Ikutannya makrina manipika wani na tunu bolana ya no. Kirimu hitamu ganu morokna. Ya, Pak nomor iya. Ya. Manipika angka to silopo ke mitemu dedena. Apa angka? Ya. Boleh cerita Nabi Yusuf ni saya Nabi Yakub makade ya Nabi Yusuf to ipilih ko pong Allah subhanahu wa ta'ala melo ipakalabi. Jadi namo mapek ko usaha na rupa to ipakatunay tatay malabi Nabi Yusuf. Tabayang kayo Nabi Yusuf ibawi ko surasuran na tangan alay. Ya beyang itama bujungnya. Angka musafir lalo nali Nabi Yusuf nabawe lo masre nabalu Nabi Yusuf sebagai budak.
menjadi pembantu Nabi Yusuf. Aku bolana menteri ya. Ero benina menteri ya. Natuduh si Nabi Yusuf melo perkosa. Sehingga matama at talungkuangin Nabi Yusuf 7 tahun gangkan 10 tahun. Kebatin rupa tahu melo pakatuna Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf to ipilih ko pong Allah Subhanahu wa taala untuk ipakalabi. Sehingga akhir riwayat hidupnya Nabi Yusuf menjadi perdana menteri. Aku mesri nanya. Sebaliknya kalau engkau tahu melo ipakatuna ko pong Allah Subhanahu wa taala, namo sinin na Nabi melo pakalabi tatato makatuna. Tetap hina dia pada niga pada amurena nabita. Itu batina nabita supaya salama itu amurena. Bakasi di waktu nabita nak aja matin roe. Kemudian matutui. Maka dia amurena. Waktu nananya matin nabita matutui agak nasan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka dia amurena. Muhammad tuku. Kata matin no matutu. Maka dia nabita. Waktu ku matin no nanya agak waktu tui. Betuan neru supaya masahada ya murena. Tapi dasar to ipa katuna ko pong Allah Subhanahu wa taala aga nasa murena. Ay pokok na matutu ko nange. Megala ada mupau. Coba. Makuto idi ko na pilih ki pong Allah Subhanahu wa taala na pakalab ki pong taala. Namo sinin na rupate kolino melo pakatuna ki tatakimatu na pakalab pong Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang wajib dimuliakan oleh Allah to angkai lauri bolana pung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan dia pasalama ri ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat ini penting. Bahkan engkau pura tabong makutana di sini to pandita. Kira-kira makukui aga na jama pung Allah Subhanahu wa taala ke. Kurang kerjaan ini orang. Jama-jaman pung taala nakutana. Ya, kira-kira agak na jama ke pungatala. Nasa to panditata masalah wa iri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedalilena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka si di pandita lopo ya sange Imam Jazuli. Si di waktu jokai di sidi kampung, si di rombongan. Nah sabayar waktu madaka, na capu ni werinu ngai bawai, angka si di bujung alepangi. Aku rosi depe na nangi bujungnya angka anak bicu macule. Waktu na melok malawai, dek gaga serok, dek gaga pasero. Jadi noli anak isi di kor makrewe nak. Kegi pasero meki malawai makdero nana akui kampungnya dia gak tu pakai pasero. Jadi peku batin paling malawai itu ku dia pasero. Jadi orang anak-anaknya mak depe ku bujungnya. Purana mak depe na micir bujungnya. Purana mu na micir bujungnya mendre weina tak bolo-bolo ke ala ni wai makui di ke kampungnya cara tak malawai. Masih lang itu pandita tai. Pasti anak-anak luar biasa ya. Maka dia orang hede itu biasa maya. Berarti ambokmu luar biasa. To biasa to mi ambokku. Sinin nai di anak-anak ke kampung ko meloki malawai make cara ta. Kali pasti kana sabari. Kana sabari. Narampe orang anak make dia aku di kampung anak-anak de na wadi ki masu macule pole bolae sangadin na pura ki nasuru ambok ta mak baca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 sebu salawat. Aga na satu pandita ta Imam Jazul ayeuna na sabari. Salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak pemilik salawat dulu itu seperti itu. Di Jirona itu bujurako mereka sahabat nami cur bujungnya Nabi tak tanpa masuwena. Angka Nabi palsu Musailama al-Kadzab. Dia namanya kalah. Nah kali dengan Nabi Muhammad micu bujir rako banjir wena sapatoli na bujung si tengah wena na micu itu langsung marako bujung deh ya. Asini na tomata pangkader ini pentingnya baca salawat. Asini na tomata pangkader sini na di rupate itu melok mana ki mencaji to malabbe
Bahkan kami nama lebih. Iku bahasan hadis itu khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Megalak di kami bahas sebaik-baiknya manusia. Ia subuh telu no bahas. Tapi rotasi dia tasijang. Nah, berarti kau telu jang, tapi arwapi taliso setengah naserah. Sedia mau kigah. Dah usah dia ya. Sini na toma tepang kader. Nomor sini na rampe Nabi tamak kada khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia kanjak-kanjak na rupa tau itu rupa tahu paling mega aki gunana pada na rupa tahu. Ya ulangi, kanjak-kanjak na rupa tahu paling mega aki gunana pada na rupa tahu. Ya. Iko engkau mega aki gunana ko rupa toy masih nggak mati itu. Mati ini tapi irampe mo pide cena. Itu kanjak-kanjak na rupa toy. We sipunan na mati anu de nagaga makin reka luku. Ya, toro de cena tapo. Sipunan na mati anu de nagaga aksana pacing masigi sering masigi. Tapi ko to maja na to itu cerita ko mati itu na to me. Jadi si punon na mati anu de nagagamano lenya. Ya, pangai pala. Ya. Ay nasa nabita kanja-kanja na rupa to mega aki gunana padana rupa tao. Agi. Angka tau mata nakka barana tabaliwi maka barana. Angka to melo mateka ipateka. Tapi ang kapura to napatek ito matoy macero to matoy apa magi to de na melo matek na patek ka. Coba ondo kanja nito to de na melo matek na patek ka to. Ya, ini nomor 1. Kemudian nomor 2, khairun nas man tala umru wa hasuna amaluh. Kanjak-kanjak na rupa to itu pene malampe umurna peni makanja toy amalana resesena pung Allah Subhanahu wa taala peni makanja ipa kesiwianna dan itu umuroi di rupa toy itu mak dupa-dupa angka rupa to umuruna sisa 10 tahun niga Nabi Adam alaihissalam kato pandita makada sisa 50 tahun nasabak nasi dekanya 50 tahun umuruna ko Nabi Idris mancaji sisa 10 menit tahun angka to tahu umuruna asraratuna 50 tahun mati niga Nabi Nuh alaihissalam. Engkau umurna 200 tahun lebih Nabi Ibrahim. Bahkan di zaman Nabi Musa itu angka indo makun rai lotari yolona pangulutta Nabi Musa. Kede magi tateri indo makede mati anakku de pekesina balega. Siaga umurna 70 tahun. Jom. 70 tahun de pernah balega. Ya koi di de nagaga isi. Ya. Tapi khusus untuk umatnya Nabi Muhammad mu'tarakul manaya ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu 60 na gangka 70 tahun. Angkala bicek dek megangi kurangnya. Terutama di patapule loyase ya hati-hati nih. Itu dalam kitab dikatakan qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah anna munadiya yunadi minas sama'ir rabi'a kulla subah. Itu kumpura masuk pada subuh pada ye angka maleka na pancaji ponga taala na tar kolang nomor 4 gora-gora ro maleka demi yang kelinge di rupa tawe aga gorane ro maleka makada abna al arba'in we to 40 umurna ke 40 tangkelinge ye yang kana 40 asara zur'un qaddana hasaduh siap-siap ki ipaneng, siap-siap ki yuk dunia wata. Iku 40 itu umur itu. Kemudian gora si malaikat aga nasang abna al khamsin, we to 50 lo yase. Pak ketua kapangnya. Ya, 50 lo yase. Iku 50 lo yase umur aga nasang ero malaikat mada kodintum. Aga mu pasadia. Gane ni gaboko tabawa mate. Iko 60 na loyase aga nasero malaikat abana asitin 60 na loyase la udro lakum dia nagagalasan 60 magi dia masuk pajang
Asa murah kak puang. Dah ulah ruku dah ulah sujud Ya kalau masih gak samura, kalau galungnya dia gak samura. Kalau kantor dia gak samura, kalau darah dia gak samura, dia gak halasa. Anak pulau made mangaji, made mak baca Quran, kena rabu ni pakai tepu ada nama nesa. Isi si pemana ni dia nama kanja itu puhurupu Waktu nama kanja pakai tata makanya tepu na huruf ta agame mataita agame ta baca. Diganya. Qad atatkumus sa'atu fakhudhu idrakum 40 50 60 na. Hati-hati ki siap-siap ki mate. Iku anu 40 lo yase. Berarti 30 asara lo yawa selama. Termasuk ada nama bicarai. Ada nama koro. Ada nama koro. Biasa tu kumat bicara mati atau anak muda sombong ya, paling kong kato sipoi sina yolona, mapu te janggo na, mapu te gemek na, padahal dia nama kora matanya. Ini masalah umur. Ini tu kanja ni tu rupa tu itu malolo tapi masih pak tomato itu. Khairu sababikum man tasabbaha bisuyuhikum. Sebaik-baiknya pemuda ipade tomato malolo tapi pikirin tomato magari matu ko matika. Aga na matu ubaliangi mungkar nakir ko nataneka. Tapi maka itu Nabi ta wa syarru suyuhikum. Seburu-buru orang tua. Man tasabbaha bisababikum. Pada anak muda pendek matu pendek pada anak muda STNK. Sudah tua nakal kembali. Ya, gitu. Magi. Betak itu ya kapan? Itu. Ini masalah umur ya. Asini na toma tapuan kahadere. Toma kanja yang nasa nabi tak kanja rupa tahu matambe umuruna matamba tu pakasiwianna resesena pun Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar ibadah, tapi ibadah makanja ayyukum ahsanu amala. Amal yang terbaik. Nah itu amal akma decenge. Nah tafsirkan itu panditata dua tuh. Pertama lillah semata-mata untuk Allah. Nomor dua bitorikotin Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ciyoki pada cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua syaratnya. Ya sengamal makanya. Nomor sidilillah ikhlas karena Allah. Ya ikhlas karena Allah. Na ikhlasnya agak-agak dia na pita mata. Ili mimisay na po nga ta'ala. Agak tatane to Angka biasa maring agak-agak ikhlas mo ki ga. Kida iya dia na ikhlas itu. Ikarampe nito agak-agak dia na ikhlas. Ay tatane to Ay tatane. Na itu setang itu usaha to. Mapek ko bateta supaya dia tak ikhlas. Sampai amalan yang sudah puluhan tahun agar mau pisetangi supaya dia tak ikhlas tuh. Makanya pandita hakiki muka syafa buka mata nakupung Allah Subhanahu wa taala nulemita setangnya macerita da ia uherang ya korupa tahu tame neraka. Ia mi paherang ya ko angka rupa tahu nule tame surga. Masih lang itu ya. Agak betuan ya dadan. Ternyata itu pandite nulemita setangnya. Ternyata dia tasik dia rupa tahu 70 arwah pulau na setang goda gitu. Tasik dia waktu tu. Ikut tak buka mata tak dia gak piti tapat atau tak kali tak dia gak. Setama na minita tu. Makana heran itu pandita tak ia kota itu surga nulena lepas pole arwah pulau na setang. Tapi kota neraka wajar. Nasabah arwah pulau na setak godai. Riolong ke Pak Balu aku pasai. Pak Balu agero. Pak Balu daging. Ye Pak Balu dagingnya 20 ni toma puasa. Ondo na subunna puasana benina lagi dek nisanya. Ke 20 toma puasa. Benina dek nisanya ma puasa lakena. Tapi ero setanya belise dia na rela. Maka doa ya koi terima amalan puasa sunnah ni 20 tahun bahaya isa suruga sehingga ronanya belisi mancaji wi padi di rupa tu menjelma loi melidagi koronanya pa puasa makde
Ingke duit ko tapak belah kat dagita. Waktu na puri pak belah matero setange. Tambah-tambah cek dek ma puasa kaya soe. Ditambah cek. Mana cek dek lah, demi tambah ipi telung ngasun aja ke si ma puasa Turun nagaru. Gangkan nama tero pak balu dagingnya. Aga tomi ko telung ngasun. Iya 20 atau ma puasa. Bakal disetanya selamat tinggal kepada amalan puasa 20 tahun. Biasa tuh dia lewat tuh nagaru-garu kisetanya. Angkan itu langsung ipodal. Mis semoga seandainya tanya lah selamat tinggal. Itu masih seandainya tanya selamat tinggal. Itu pesantrennya seandainya tanya selamat tinggal. Iya sengikhlas ya. Termasuk melo masih dekat tu mega tu saya tak garu 40 saya tak garu ke masih dekat tu. Gangkan ang kato pandita makada melo ki masih dekat 40 saya tak garu-garu gitu supaya dia masih dekat. Jadi kita tahu pengajar subuh nang kelinga lisu. Guru lisu kayak bolae wala mana orang paraku masih dekangnya. Jadi lisu bolana. Mana mana orang parana iruntu ko benena. Makin bini namanya oke ga? Ibu mana itu gak? Makin masih dekat. Pokoknya namanya masih dekat. Makin bini kami nanda nai. Amena pagi masih kolah. Sehingga tadi nak jadi masih dekat. Sinuntu guru nak kepuro masih dekat. Makin dia pak guru jam 40 saya tasik di lagi dia uli lepas. Tanya bini setan. Salah pahasi. Tanya bini setan. Pada bisa tanya, itu saya tanya macam iko naloi kita tahu le beneta naloi keluarga tak naloi. Asini nato matepe ada, gambarannya ikhlas lagi. Engkau santri, melo bolana guruna. Itu kebiasaan santri itu kalau ki bolana guru tak bawa ki aga-aga, bawa hadiah di to biasa. Iko mikir bolana to pandite bawa ki aga-aga, pak galungnya bawa ki bere. Agak pipa coklat bawa ki coklat. Tapi nangi anak santri dia gak duit ni rawatu nak kau ti kanton na kamu duit na 5,000 rupiah. Itami pasain ke Pak Balukaju maka dia aga na tuju 5,000 rupiah maka dia Pak Balukaju 2 siok larak. Kada yana tu aga 2 siok larak. Jadi letu ni bolana guru na maka dia guru kecek dia hadiah waringnya 2 siok larak. Ni rupa kenisang nah sebab mengaji hadis Nabi ya kong kata marenya aga-aga ya kau ding langsung iwal erwatu sangadina de aga-aga ipake walai maka ucapkanlah jazakumullahu khaira semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Waktu na pura yare nangis lari pak kiai makutani ko benena makna kedemage angka gaga mondri wat dia renya santri tae maka de angka anak bembe sidih kira ali to anak bembe kembo mu bawa lisu santri matanggal ala sirun tu anggota na pada na santri kede menakan anak bembe mu koko maka de boleh kak bulana pak kiai laro ubawangi anak bembe narenya kedo tak lino na santri kedua agna soy bembe ame ubawangi supaya sapi naringnya lepangi pasai meli sapi bembe lopo letul ko bolan pakai maka dia pakai ke bembe kue malopo maka dia pakai namu dia mempo witamato ya maka dia pakai mana aga dia ring santri ke si maka dia naga capu ni anak bembe nangis di pura ni tak bere siapa-siapa mu yolong kamu apa agak kotor dia berangnya maka doyan kamu apa lar 2 siok maka dia pakai arenga si siok arenga si siok ya si siok kengkem buat membawa lisu anu kok lisu ya matang alala si runtu bembe narik bembe dia sisa gaga daruntu tapanya ceritanya santri pertama ikhlas memberi karena Allah langsung inawal pun Allah subhanahu wa ta'ala lebih makanja anak bembe naruntuk pak kiai makber anak bembe ikhlas karena Allah langsung to nawal pun Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih baik bembe lopo pole santri nomor 2
Tapi santri yang kedua ya makro. Tanya untuk Allah Ta'ala. Sehingga di sisa gaga narunto. Ini gambaran ikhlas nih. Gambaran ikhlas. Ini itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tani isaliwang ini teh. La yangduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Amalak tak naita si bawa atit tak naita pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat yang pertama, amal dikatakan baik karena Allah. Kemudian nomor 2, mengikuti caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah-sunnah Nabi ta masumpah jaki loro patan rakaat. Ajak tosi di makedik ya melu kaya kali Nabi Muhammad arora kana sumpah jan loro. Neraka tawata. Maka di Nabi tak haram puasa di hari raya Idul Fitri. Nah, sebab semangat melu kama puasa ya Allah perang. Neraka on rata. Kemudian amalnya tertolak di sisi Allah. Nah, sebab maka malai tapi dia nama kecil di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun bentuknya, sumpah aja maka kecil di Nabi. Puasa maka kecil di Nabi. Baca Quran maka kecil di Nabi. InsyaAllah na terima madece pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, khairun nasi kanjak-kanjak na rupa tahu itu nasa nabitta ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ya, itu makanya akhlaknya tu orang spesial. Agana nabitta ahabbul ibadi ilallahi ahsanuhum khuluqah. Ata kaminan napuji pun Allah Subhanahu wa Ta'ala to makanjai pakesianna padanna to makanjai akhlakna padanna rupa tau. Bahkan lalu si di hadis na rampe Nabi ta inna min ahabbikum alayya wa aqrabikum minni manzilata yaumal qiyamah ahsanuhum khuluqah. To paling macawe matu onrona siwa onraku ke surga. To paling upojian asrabita orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Nih kami yang bicara akhlak itu 3 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dijuluki kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad itu laksana Quran yang berjalan. Aga isana Qurannya nak kemalakeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu akhlak yang ketelu tu angkayasan akhlakul hasanah. Makanja kikotowe ero makanja eko ini biasa ya. Angkatoyasan akhlakul karimah lebih makanja kikotowe ero makanja eko ini. Tapi akhlaknya Nabi Muhammad, Al-Quran menjelaskan akhlakul azimah, akhlak yang paling tinggi, akhlak yang paling agung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh pada diri Muhammad ada akhlak yang tertinggi. Agaya sang akhlak tertinggi makanja ki aku towe ero majak sipai ko ini. Mata'ala iya. Ya. Makanja ki ko towe ero majak sipai ko ini. Riolong kata wasana sumama. Na benci lah ada Nabi tak. Dek nagaga asang kami na benci asang na Nabi tak. Dek gaga agama taliwali wana caca sangadinna agama na Nabi tak. Sehingga Rasulullah mak buai pasukan melok munu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letu karebai aku do cilin na Nabi tak. Anas Nabi tak sebelum sumama memerangi kita idi yolo perangi. Ini perangi. Ikale rawatue itikangi sumama ku sahabae ibawa lo yolo na Nabi tak. Maka dia Nabi tak kotu tiana masjid Nabawi asyorang itu sumama telung ngaso ya siori. Setiap loy Nabi tak ada makanya masuk politimuna Nabi tak ibaliwi ada kasar. Ma indakum ya sumama. Bagaimana keadaanmu wahai sumama? Terus sumama ana rajulun zadam. Saya ini laki-laki mulia. Ya, berdarah biru kalau ini nasa. Ya, ya kau munu ka Muhammad. Berarti to mulia munu ya. Tapi kau makan ja kau ya, macam katu terima kasih. Ya kau melo kau duit.
sagi milo wareko mama ko na bitta bajan itani si makoro na bali si Makassar na bitta itani si makoro na bali si Makassar na bitta tapi Nabi Muhammad pena ija si paki pena makanga aku to majak si paki aga na sana bitta sahabat Allah pesangi sumama maka sahabat we anda rasa tak tikangi mana ke Allah pesangi ya Allah pesan ya Rasul Muhammad mapikir makadui kanja na pala iya sangi tala Muhammad salaman ngi rumah cerita makriru Muhammad makitu makanja pala lepang itu datu dah sampai na Masjid Nabawi tamai darae na pacing alena loyolo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga nasa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh kena sabar ahlakna Nabi ta sehingga makdir Rasulullah ya Rasulullah de gaga asa kami nang upoji maku kue sangadina asata dek gaga agama kami nang upoji sangadina agama ta. Nah, itulah dampaknya orang kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Ya, Abu Jahal biasa cerita kue. Abu Jahal itu dia na pikiri ki otak nasi dimi bawang. Mamagi-magi asangi Muhammad masih sai. Ya na pikiri ki. Oh, so na pikiri ki magi si jami supaya masih sai masusai Nabi Muhammad. Sidi waktu mak buat gorok. Na tongkok seri supaya kolalu Nabi tak gale aja na mabuang ikar. Tapi Rasulullah lalu Nabi tak kesempatan apa lamunya rogoro iko buang Nabi tak de nule bendre ko alele nami mesti angka pato mewai. Na tongkok gorok tapi turungi bosir waktu na paturu punga taala gangkan na Abu Jahal de ni sengi kendo rogoro enange na kai ale na tama mabuang goro Torogora ni eweka degaga tolalu na sabak bose rotu sangadi nasi dimi tolalu niga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niga togora kade Amr bin Hisham setongan Abu Jahal Amr bin Hisham magai kade siwis Muhammad niga situ majak sipalak daya degaga mana sarana mak buat goro macawi Nabi na sabak nisa Nabi alena ya koi di age jama malaki batu garusu batu tamer ya pasti lemah si segorona ya koi di tapi Nabi tak nalulungi liman wajunna Nabi tak na pano iliman na melebi na tuling Abu Jahil menre pole goro enanya ki akhlak Nabi Muhammad makanja ki kotowe rumajak sipak ya koi de na rempe ki batu towe irempe sokok kadoh pada mau itu ya asli na teman-teman kader termasuk akhlak yang baik itu berakhlak kepada binatang mereka iulangi ya angka jonga lalu Nabi tak gora-gora rojonge makere we surona punga taala we ka gili Nabi tak dia jaga toto we surona punga taala we ka gili si Nabi tak angka jonga nak depir jonge mak bicara jonge ko Nabi tak kede magai kede ye sahabat ta matin roye sampai ner jongai baru-baru ka natik ke ya Rasulullah sebelum natik ke kanange baru-baru ka kesimi mana kamu pikir anak loloku kesi de pau sampak pasusui wat diga ya Rasulullah ta lepas sangat jolak ulo pasusui anakku li suka penga koe mate tasuk ka penga akhlak Nabi Muhammad na lepas sangi rojongai lo pasusui anakna waktu na pura na pasusu li supenga sio nak pengang we suruh na ponga taala tiba-tiba mau tu sahabat yang masalah kada aga ya Rasulullah aga tajama mana kama bilalak de jokata la tu ki koe aga perlu tak maka dia Nabi tak wad dega pala bani jonge na sabab baru-baru nange mi mana mutikannya untuk idi ya Rasulullah wala pesange jongai akhlak Nabi Muhammad jonga merasakan akhlaknya Nabi Muhammad onta saja onta na sabe mangaruk ni onte bahaya ko mangaruk wad dimunu tahu sehingga aku kandangnya lalu Nabi tak mageruru maka di ontaku ya Rasulullah dua ngasoni mangaruk kada bukai kada haja ya Rasulullah dapat dikiki mata maka de seluruh binatang mengenal saya utusan Allah bukai le buka namu ero kandangnya ontai nei Nabi tak langsung narupa Nabi tak sujui bau aja Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bau aja Nabi tak
Maka di sahabat, unta sujud, kami ini lebih pantas sujud kepada Nabi daripada unta. Maka dia Nabi tadi nawadi, lau kuntu ahadan antas judali ahadin la amartul mar'ata antas judali zaujiha. Seumpama engkau rupa tahu, buat dingin suruh sujud pada rupa tahu, seorang istri akan saya suruh sujud kepada suaminya. Tapi dia nawadi rupa tahu sujud pada rupa tahu. Ayan nairo onte nangi iyo mak bicara kone bita makde magi tamak jallo tamangar makde iya sahabat taya Rasulullah najak si pagi kak magi cek demi ande narenga na mega jamak-jamang ya cek de ande na mega jamak-jamak makde mapis saja ontai cek demi gade andre morengi na mega lak de jamak-jamak macawir sahabat. Apa to ngi makde to ya Rasulullah. Nasabari ontaku curhat ya ko ini mapamule so ya onte dek gaga na jama sangadi namande tutu bawang. Itu. Ya. Akhlaknya Nabi Muhammad sampai onta pun merasakan akhlaknya Nabi Muhammad. Nasanya topan ditata itu akhlak itu 4. Dan semua akhlak ini dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak nomor di wajahu mumbasit. Itu Nabi selalu tersenyum. Agar nasa sabai ma ra'aitu ahadan aktsaru tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. De pagaga si dirupa tawita paling mega micawa tapana sangadina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kasaba makada de nang kausi 7 mata Nabi ta pasti micawa cak beru Nabi ta yolota. Ini senyum ini luar biasa Pak. Jika dia gagal duit masih sedekah, dengan senyum pun sudah terhitung sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhik laka sedekah. Senyummu di depan saudara muslimmu itu pahala sedekah untukmu. Makin kira apa diisi kak. Dia mari jaga. Dan senyum ini jangan dianggap remeh. Wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an sanabita. Jangan engkau menganggap remeh amalan yang kecil. Nah sebab mega nasabari amalak bicu tu ipatami surga pamasena pun Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar ibnul Khattab, khalifah yang kedua, Asyratul Mubasysyirin bil Jannah, termasuk tuwa ngopi kolinoe yaren ni kareba ko pun Allah Subhanahu wa taala melalui nabi ta maka dia isa surga yatoe. Maka 10 asen itapu ko nabi ta. Peringkat kedua Sayyidina Umar ibnul Khattab. Tapi waktu namate pangulut ta Umar ibnul Khattab angka ta ipani perwatu. Siruntu pangulut ta Umar. Makutane makdewe khalifah aga na karibata makuke makde alhamdulillah dece nyama si mata-mata nyama. Makde rotomane pasti nasabari nasaba adele kita makde tania. Nasabari sumpah jata tu makde tania. Nasabari puasa tak tu tania. Haga paling nasabari. Maka dari yolo angka anak bicu angka dongi-dongi na. Mitoka ero dongi-dongi mate matu koliman ero anak bicu Jadi upodang ero anak bicu maka dia nak melok ki gabal itu dongi-dongi tak koyak. Maka dia melok kak wali ero dongi-dongi napa upalepa. Ternyata nasabari upalepa na ero dongi-dongi na terima DC mana yang amalak kupung Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak dipandangnya itu amalak termasuk senyum itu dianggap remeh itu. Ya. Imam Ghazali siapa yang tidak kenal beliau? Dengan karangan yang fenomenal Ihya Ulumuddin. Ya, angka toto dia namelo mangkelingi Imam Ghazali. Jangan Pak Ghazali na mangkelingi pala. Ya Imam Ghazali karangan kitabnya hebatnya luar biasa. Tapi angka tau ipanipe siruntu Imam Ghazali kede aga nasabari na pakalab bikipong Allah Subhanahu wa taala karena karangan kita tania nasaba amala ta malope madece makanja tania nasaba aga pala si diwatu maroki bok ka nasa Imam Ghazali upatami porepekku aku onroan na tintai tiba-tiba angkalala minum mapatu ngairo watu nasaba upake domai na lutu ero lale de pana masonino ipatu nga masona mo ero lale lutu napaka kero nasabari ero na tarima badece mana yang malaku pung Allah Subhanahu wa taala.
Ya aja itu terkira-kira itu amalan bicu itu. Aja terkira-kira. Termasuk ini senyum ini amalan kecil ini. Angkat lalu masuk senyawana tiba-tiba senyum ki yolona. Mario nyawana tuh. Mario. Termasuk afdalul a'mal, sebaik-baik amal memasukkan rasa bahagia ke dalam hatinya orang beriman, orang muslim. Ya, terutama ke bali bola ata aja nasir untuk ke bali bola cuka mina cuka wangi pitangnya. Ya, ya to nama cuka, ya to nama jak tapana. Ya, 10 mana yang orang gaya. Malotok ngapun. Ya, senyum. Guru ki micawa tapata micawa aja na timuta bawang. Pangkat tu timuna micawa tapi sulah matana. Lalu bali bola na cacai majatuh ko dia na micawa. Apa bali bola aja. Micawa timuna sulah matana kim. Ya, itu maksud tu. Ekonomi tak ke tapana micawa menunjukkan setiap melontarkan senyuman kepada siapa saja. To cacai nabita, to poji nabita, ikhlas di dalam tersenyum. Nomor sedih. Kemudian nomor 2, ukuran akhlak yang baik setelah senyum, lisanun hafif. Dia nama kosara mak bicara. Jadi mak kue nasabak isak na yamana berita jak mana mi akhirnya ma biasa ki ma cerita ja. Coba gerero ja itong komana ni dece na bawang prestasi na bang cerita. Dece tu matu. Butin aja, coba ini masyarakat ko engkato makutana kidi. De gate ite bolana yanu, ero ke pange, mana ka ke pane tepu. Mata ni ro aja na makanja si dia. Kan ke si dia makanja ke meja. Kiri de gate ite bolana yanu ro makanja aja na si dia. Ya makanya ko angker. Ya. Ane yang kali gaya Pak, de biasa ngi. Toro ero meja malapu apa cara na tapi ke ero ke pange biasa dia ketite bolaan ero cilinge ero makanje matana sidi ya Pak Guru ki mak bicara makanje itu nabi tu begitu lisanun hafif dia kana makosara dia kana makasara mak bicara ya dia kana makasara si mata-mata kemudian itu nabi tak iko dia penting dia mak bicara ya. Termasuk ini malo bene laki si babene eko dena perlu hanya tema bicara eko tama ni kamera de to kagak perlu bicara ama ko bawan ya ama ko bawan itu nasabari di urane we kurang wibawa sama istri apa agak me ipo mananya namo dena perlu ini yang kedua ukuran baik akhlaknya ti orang ini ke kanya timunah di nama kosara. Kemudian yang ketiga, sahabat macipi waktu ukuran akhlak baiknya seseorang itu kiyadun mu'tiyatun. Na puji mak berewe, dia nama seke. Ikon kata maseke, apalagi ko makun rai biasa ni selema atau kolaken itu. Ya. Riolo ka pandita yasenge Abdullah bin Mubarak. Angkat tamuna. Kedeme ka jami tamuku Nero waktu dek gaga orang paras sangat dina anak bembe sidi mak kede ke gitu anak bembe meki pande tamu mak kede benena. We sili cek mani anak bembe topa meki si pande tamu ta. Pilih mutalaka atau mu pande tamumu asero benena. Agena sepanglut Abdullah bin Mubarak ay labi pande tamuku utalaka. Na talak benena. Ya hati-hati ku masih ke makun itu. Ya apa sih lihat tuh. Ya, jadi orang nanya tamu mandre nih, betul na pura mandre, magi nih di si bulada dia keluarga tak maka dia baru-baru telak. Melok ngopi kama bene, kene melok mopa, angka anak-anakku boleh 10 tahun. Iselai bene baru, malolo topa. Hati-hati ke. Ya, ada tamu seke. Ya, tania bawang ura makunre maseke engka mato urane maseke engka mato. Ya. Ya korane masake tu marike. Marekeng. Engkau pura tahu ayang tepuil pare-pare. 50 di tahun umur ada pana boteng. Nasabah marike ladai. Ya pe umelo boti kong kabolaku engkau toku sehingga 50 menit tahun apang kamane ro gagai. Waktu nasapa benia laku. Toga mato tapi mega duina. Jadi laku. Malolo benena. Tam SMP na pu bene ro anak-anak.
Dena meta ero benena non roi darah matampu ero benena mangidangnya natane laki nama kededeng macina-cina kak mandre ulu bembe lo yuko pak balu bembe kede gaga ulu bembe I balu ga ondo seke na ya makede ye de gaga ko ulu bembe patali makede ulu bembe aku mini loki aku keluarga ko bolai makede de gaga iko melo ki ulu bembe mi bawa tali loki penrang loi penrang ondo cana pala baduina ada nama motor mangoto masa pede lo penrang coba ke ondo reken na itu letu penrang kede sago lu bembe ta makede 200 ribu makede masoli di ga masempo ega kede kamu masempo loki pangka jenne masih pangka jenne coba ondo seken na itu keurane masek itu make bentuk na tuh ya jadi letu pangka jenne ternyata pak balu bembe ko pangka jenne si bawan masih sekolah riolo si bawan masih sekolah makanya kaga ulu bembe tabalu makanya jampa ulu bembe warengi aja na taliwe nasabak si anggota tapi sarakna sebelum bawa lise bembe kue harus ki jolok mandre ko bolaku mandre so jadi mende di mande si bawa anggotana ko bolana nih tir anggotana berhasil sukses si sogi maka dewe iya pura riolo kutun na iya mana kan nule mencari tosoge maku ya jadi waktu namanya nanya natane maka de aga nata jama-jama rona sabari makia sogirata maka de gagu jama iya nato makutuma kede magi ke beneku sogi iya beneku janda upu bene atau matua pura lakenna tosogi to ya mate ya mana orang parana jadi hari makanya mah jadi kau mati kayak ya toh namanya menyamari orang paraku sehingga ia nanya toh lisui malu mabir maru masih dekat jadi perlu matotong ke maku tuh agak gitu ya hati-hati ke diuranewe ya kau masih ke hati-hati ke ya nasib lagi pun Allah Subhanahu Wa Taala ini yang ketiga ya dun mu'tiyatun orang yang akhlak baik itu malu makbir dan tidak ada orang yang paling dermawan melebihi Nabi Muhammad. Pero Nabi Muhammad bahkan agak-agak tama ni sumpah na ilaw na pasumope. Matanganya mande karoma na bita angka makunde kurasiri hari ngak karoma. Maka dia Nabi tak sahabat taringi kasi karoma ye makunde maluasay. Ada umelo. Yeto angke ilala sumpah merenga. Cai pa sahabat kurang ajar apa makunde. Tapi Nabi Muhammad atau makanya akhlakna aga na jaman nabita na buka isumpan na nabita na luway nangi ero karome de na jadi nanre na ring ero makunre mingloy nangi na niyan nilo doangangi tatongko ki kasi siri makunre puangi purana mo nanre ero karomana nabita baraka na sidekka na nabita pak doangan na nabita dikenal di kota Madinah tidak ada wanita yang paling tinggi rasa malunya melebihi ero nangi makunre ye runtu isi ke karuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi tuh. Ya. Kemudian yang keempat, syaratnya orang itu berakhlak baik, qalbun rahimun. Punya hati yang penyayang. Ya, hati yang penyayang. Nah, Nabi termasuk ikomelo kimatu maringeng hisab tak ko akhirat. Kemudian apa tama kipun Allah Subhanahu wa taala ilal surga bi rahmati dengan kasih sayangnya Allah. Terloh agero nomor sedi tu'ti man haramak asidakaki aku to masike ekoide. Kemudian nomor 2 aga watasilu man qata'ak sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Kemudian yang ketiga wa ta'fu amman dolamak senantiasa maafkanlah orang yang berbuat jahat kepadamu walaupun dia tidak meminta maaf kepadamu. Ini hati yang penyayang ini. Insyaallah iko ikaya punaya mari ngamatu hisab ta ko akhirat nania napatama ki surga pun Allah Subhanahu wa taala lolo pamasena pun Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 manusia yang digolongkan yang terbaik resesena pun Allah Subhanahu wa taala. Nomor rosid di megangi aki gunanna padanna rupa tahu. Nomor 2 pendek malampe umurna
Pene makanja tu pagkasiyan na resesen na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 3, yang terbaik akhlaknya di antara manusia itu sendiri. Decen na pole pong Allah subhanahu wa ta'ala. Tasalana pole alena itu mak bicarae. Sempurnanya majelis kita. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.